Itu di sana karena nama Ipin ku spesial kandak tuan rumah dan kecil orang di YouTube di Garundang nyacok pasal long mencuang. Kita dengar pula ma Ipin ku salong mencuang. Lagunya Indang Cirenti. Tuh. Yo kan? Salong mencuang. Kalau nak ada salong mencuang, aku nama Ipin ku kita hadiri di siko. Tuh. Minum kat tiga daram lo. Nak rancak misal luang. Oke, Ma Ipin. Iki sepeda kita jadi bisoba. Indak masuk ngiri orang suruh lah. Bahasa luang. Digesekkan Indang Cirenti ya. Kok ora pe kini nana diati bahasa ijan tuang onde dade lagunya Nana diati ya ma Indang Cirenti ma dai bagurau ya ma malamko dai bagurau ya ma malamko Ama Ipin awasal luang muncuang tuan rumah abana nama undang anda kandung tahu jauh tuang di mana diri laura dia karena tema Indang Cirenti lalai pasar rumah muncul ma Ipin ma asam malam aku lalai pasar rumah muncul desa malam aku oi konyala iya nakan dua lah iya jobatin lalai oi jasona lamo oi indala kalupo nemat jasona lamo oi indah kalupo api-api 1001 pamere muko balakang pilih deh udah nak ketujuh di siko indah punya orang Agi intro saluang ni Ma Ipin. Oke intro. Indang Cirenti ma oi nana ba minta lalai
Rasio la masuk angin dalam masuk pihak ketiga. Dimotong honor saparo di kamaru dina samalamko. Ada ulu jodoh busuk kini ciprol dan rusak pulau. Ada banyak anang-anang duduk kamanuang emak elok lambui saluang samalamko. Elok diambui saluang ama ipin amalamko. Zikisa, Pak Egi disendak kamu diserah undang Jirenti. Sabi-abi onde maminya angi ilalai namun kapalo onde dasaki duone ma namun kapalo onde dasaki du oi la di cubo onde cari nanalai inena udah nalamo onde tabayang si bici anak kadua daun jilatan na tadi alam manguli cetingan na bingung pambaya utang. Oke, ladi dengan seluang mencong maipin. Ah, ya. Ala gua lemeben. Karena suara dia agak garuk ya. Jadi buat ini.